Jatend Migao mar Omenda John Mbadi kata kamano jopiny mawuok e kauntis mopogore pacho kae nitiere kod paro mopogore motelo ne somo mar budget ma higa 2025 kana 2026 mitimo kawuono gi Jatend Migao mar Omenda John Mbadi. Awinje kaka ne giloso motelo ne ma. Duong no seterwa ne mondo warewre gi sirkande ni lakini ok oterwa maber. Kech kwang'iyo kata mana budget kidhi som to kwane ber moro. Piny pod tek, onge kamoro amora mwageno ni Mheshimiwa Mbadi dhi konyowa. Okoro onge hope. Jothurwa wabedo mos wavumilia uru, lakini ka yiero chopo to wang'ni kik terwa ka oting'wa ka gonia. Waparuru ni wan wawegi mwadhi loso pinywa, wan wawegi mwadhi timo yiero maber, wan wawegi mwadhi kik wachak waduok sirkal machalo gi ma. Gima wacho ne Mheshimiwa Mbadi ni kodhi somo budget makawuono to opara neno ng'iya nene to gik ma idhi medne gi ushuru kiko med ushuru ne gik mochuno nikech jo Kenya sani onge pesa. Jo Kenya sani yuagore, ji nigi kech sana. Koro tem consider mambo ka beto opunguza kata na ushuru, opunguza weche mag ushuru dog piny mondo mi jo Kenya obed gi pesa mfuko. Nikech kapo ni dhi keto ushuru mani malo to jo Kenya dhi koso kata golo. Koro kata Kenya ok nya dhi mbele, onge maendeleo manyalo timore kidhi pandeza ma jo Kenya tamore chulo ushuru. Koro keda gino normal kikech kata higni te wasebedo ka wachulo man ushuru to Kenya bedhi mana mbele. Koro consider jo Kenya. Sisi tunaona kama wa Kenya ambayo tuko chini tunahitaji wakaweza kutengeneza uchumi ya Kenya, maana maisha ya chini hapa, maisha ni makumu. Waweze kuweka mikakati ya kujua ya kwamba mwananchi wa chini pia anaumia. Mimi kama bodaboda nilikuwa natarajia mafuta iteremshwe chini. Na mafuta iteremshwe chini, sisi pia tunaweza weka pesa kwa mfuko. Kama elimu imepatiwa mgao mkubwa, hayo matarajio itakuwa mazuri kwa sababu hata tulikuwa tunatarajia tu elimu iwe tu free kabisa. Ikiwa inaweza ongezewa iwe free, inaweza kuwa vizuri kabisa. Sasa tulikuwa tunaomba serikali kuu kama inakubali kutupunguzia sisi watu wa chini gharama irudi chini, ingekuwa mzuri sana. Hizi basic commodities wapunguze bei kwa vile sisi wakazi wengi wa huku Busia we live from hand to mouth. Sasa vitu kama basic commodity tupunguziwe because mafuta ya gari, unga, sukari, hizo ndio sisi tunataka upunguzwe. Alafu mambo ya health watu angalie kwa ajili tukienda hospitali iko shida. Madawa hakuna kwa hospitali. Waangalie vile wanaweza pesa kwa hospitali kwa health.